الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazur kaže, zbog početka nove Tahrike Džedid godine, prošlog petka nisam pričao u vezi mog putovanja u Ameriku i Gvatemalu. Uz milost uzvišenog Allaha, ova putovanja su puna koristi da uspostavimo vezu članova zajednice i također sa ostalim ljudima. I da vidim administraciju zajednice. Tako u toku ovih putovanja ja saznam u vezi mnogih stvari. 3 najveće koristi ovih putovanja su: prvo, mogu da se upoznam sa intelektualcima i utjecajnim ljudima tih zemalja. Drugo, ljudima predstavim učenje Islama kroz medije i ove razne događaje. Treći benefit je da uspostavim osobni kontakt sa članovima zajednice, ovo im poveća njihovu vjeru i iskrenost. I veza ljubavi i bratstva se poveća. Osobni sastanak sa članovima zajednice i kad se vidimo jedni s drugima donosi fenomenalnu promjenu. Proizvodi emocije, još više u stanju sam da im se direktno obratim što se tiče situacije njihove zemlje. Uz milost svemogućeg Allaha u toku putovanja po Americi imao sam priliku da otvorim 3 džamije, da uzvišeni Allah uvijek drži ove džamije napunjene ljudima koji ga obožavaju i da nastavi da povećava iskrenost i lojalnost članova zajednice. Gdje sam god bio, počevši od Filadelfije, Houstona, Washingtona, djeca, omladina, ljudi, žene, svi su provodili svoje vrijeme u džamiji ili u okolini džamije. Roditelji ove djece i rodbina još mi i dalje pišu da njihova djeca su insistirala da idu u džamiju što prije. Pokazali su specijalnu vezu s hilafetom. Kad bi došli, najviše vremena su provodili u džamiji. U toku ove posjete bilo je dosta Pakistanaca koji su došli u Ameriku radi azila ili kao izbjeglice. Došli su preko Malezije, Tajlanda, Sri Lanke, Nepala. Poslije vrlo teškog perioda u tim zemljama. Sastanak s njima je bio vrlo emocionalan, da uzvišeni Allah im pomogne kad su dobili ovu slobodu i kad se stabilizuju i postignu za život, da ovi osjećaji ostanu uvijek u njima, na prvom mjestu, da uvijek moraju da daju prednost svojoj vjeri iznad svijeta i da ne postanu privrženi ovo svjetskim stvarima i ugođajima. Ja ću da spomenem neke događaje u vezi putovanja. Američki političari, akademici i društvo je prihvatilo dobro savjete. Otvorene su slušali i dali su dobrodošlicu dobrim savjetima. Istinsko učenje Islama im nije bilo lijepo predstavljeno. Oni koji su primili ispravnu poruku Islama, to jeste oni koji imaju bliske veze s džematom, imaju pozitivno mišljenje o Islamu. Zato je dužnost svih Ahmedi da prenose ispravno učenje Islama u Americi. Također širom svijeta trebaju to da rade na ispravan način. S jedne strane, ispravna poruka Islama otvori oči nemuslimanima i rasvijetli prelijepu poruku Islama, a s druge strane ne Ahmedi muslimani također dobiju ispravno učenje Islama i da ne trebaju da imaju kompleks inferiornosti. Ovo se može da vidi u Americi, također i u drugim mjestima,
Kad ne Ahmedi muslimani čuju poruku Islama od nas, oni steknu samopouzdanje u sebe i nemaju stanje inferiornosti. Oni nam ovo i kažu. Oni sami shvate da je jedino Islam rješenje za probleme u svijetu, da je jedino Islam u mogućnosti da uspostavi mir i harmoniju i da nas može uputiti da riješimo socijalne i porodične probleme. Hazur kaže, jedan neahmedi gost koji je došao na jedan od naših skupova je rekao, na način na koji vi predstavljate poruku Islama je uistinu pravi način. Nemuslimani postaju zaprepašteni kad čuju ovu poruku i oni kažu, ako je ovo učenje Islama, onda uistinu izgleda učenje koje će biti uspješno. Hazur kaže, sad ću predstaviti neke komentare gostiju. Uvaženi Dwight Evans, član Američkog kongresa, prisustvovao je otvaranju Filadelfije džamije. Na vrlo pozitivan način mi je rekao, želim ti dobrodošlicu u ovaj veliki grad, grad bratstva. Ispred Filadelfije grada i ispred administracije želim da kažem muslimanskoj zajednici da vaša poruka mira je dobro došla ovdje. Dalje je rekao, neki Amerikanci su dali svoje mišljenje u vezi Islama u zadnjih nekoliko godina, ali želim da vam kažem da većina nas ovdje želi vam dobrodošlicu. Mi stojimo sa vama i nasuprot mržnji, predrasudama i terorizmu. On dalje govori da si vrlo važnu poruku nam dao kako da uspostavimo mir. Nažalost, mi prolazimo kroz mračan period u Americi i vaša poruka je odlična u ovakvim vremenima. Ovo dokazuje veliku važnost muslimanske zajednice ne samo ovdje u Americi, već širom svijeta. On dalje govori, nama je potrebna nada za mir u budućnosti. Filadelfija ima veliku važnost što se tiče slobode. Što se tiče Filadelfije, ona ima posebnu važnost jer je ovdje sklopljen ugovor za slobodu religija, tako da je svaka religija bila dozvoljena da boravi u njoj. On je rekao, ovo je vrlo važno i ovo mjesto će da se dokaže važno za vašu džamiju. Ovo su bili njegovi komentari. Slično, lokalni major je bio prisutan i drugi političari i vođe. Major James Kenney, u historiji Filadelfije nalazimo da sloboda religije je jedan od glavnih principa ovog grada. Filadelfija je napravljena na ovakvom temelju. Možemo pripadati raznim nacijama i rasama kako god ovaj grad želi dobrodošlicu svima. On kaže, mi trebamo da radimo zajedno s poštovanjem i da pokažemo svijetu da možemo da živimo zajedno i da istrijebimo naše probleme i probleme naše djece. Ovo je istinsko učenje Islama, što drugi prihvataju, a muslimani ga zaboravljaju. Sudija Mr. Henry Schwartz je također prisustvovao. On kaže, poznajem džemat 25 godina i sa lokalnim predsjednikom sam razgovarao o mnogim stvarima. U vezi mog govora, Hazur kaže, on je rekao, ja vjerujem, ako ova poruka ljubavi, razumijevanja, mira bude usvojena, svi bi živjeli u boljoj situaciji. Afroamerikanac musliman kaže,
Postojala je velika potreba da imamo džamiju u ovom gradu. Vrlo lijep centar je izgrađen ovdje. Rečeno je da treba 10 godina da se okolina promijeni. Kako god, vidio sam da se društvo mijenja u zadnje 2 godine. Ako budemo svi puni žara, moći ćemo da ovo postignemo. Vaša poruka je izvanredna i svaka vaša riječ mi je probala moje srce. On nije Ahmedi, ali je postao musliman. Onda Afroamerikanka kaže, naučila sam mnogo iz ovog govora, nadam se da ćemo ovo učiniti djelo našeg života. Ako ih usvojimo, uistinu bit ćemo na pravom putu. Ona također nije Ahmedi. Još jedna gospođa Hanija kaže, vaša poruka će da otkloni loše mišljenje o islamu. Vrlo mi je drago da je centar za muslimane izgrađen ovdje. Ljudi imaju predrasude u vezi islama, što je potpuno loše. Vaša poruka je bila vrlo moćna. Nadam se da će se raširiti na daleko i široko i da će ljudi u Americi saznati istinu o islamu. Lokalni savjetnik je učestvovao u otvoru džamije. Rekao je, vaša poruka mira je vrlo važna. Ova poruka ima još veći značaj na današnjici. Dolazak ovdje mi je velika čast i gledao sam izgradnju ove džamije svojim očima. Ova džamija je izvor blagoslova za ovo mjesto. Vaša poruka da ćete stajati rame uz rame sa komšijama u teškim vremenima nije jedino potrebna ovdje u Filadelfiji, već širom Amerike. Muslimanka iz Palestine je prisustvovala. Ona kaže, vaša poruka je bila vrlo važna. Ona kaže, ja pripadam jednom malom selu iz Palestine. Danas sam ponovo čula poruku islama koju sam naučila davno kad sam bila malo dijete. Ovo je istinski islam o kojem ste vi govorili. Kojoj god zajednici pripadali, naša je dužnost da se ujedinimo i uspostavimo mir. Zaista ste predstavili sve muslimanske zajednice. Hazur kaže, ovo je mišljenje ljudi bez predrasuda. Kako god drugi muslimani bi trebali da shvate da Ahmedija muslimanska zajednica istinski predstavlja islam. Gospođa koja je nastavnica je rekla, vaša poruka mira je veličanstvena. Iako sam ja katolkinja, ja se slažem sa svakom vašom riječi. Mogu sa sigurnošću da kažem da islam predstavlja poruku mira i da islam podučava službu prema čovječanstvu. Prisustvovao je profesor koji je predstavljao predsjednika univerziteta, kaže, iskrene sentimente koje ste vi uputili za ove ljude u ovom gradu nisu povezani samo za ovo vrijeme, već i za budućnost. Jedan aspekt koji sam vidio u vama da vi ne govorite samo o sadašnjici, već vi gledate i na budućnost. Poslije je pohvalio moj govor sa vrlo lijepim riječima. On kaže, usadili ste sjeme. Sad je naša dužnost da se brinemo o njemu i da pomognemo da se razvije i da se stvori u jako drvo bratstva i ljubavi. Jedna gospođa je izrazila svoja osjećanja govoreći, kad ste vi rekli mi ćemo obrisati vaše suze, koliko ljudi postoji u svijetu koji ovo mogu iskreno da kažu. Ovo je bilo toliko veličanstveno da nisam mogla da obuzdam svoje emocije. Da bi saopštili poruku, nema potrebe da budete glasni i uzbudljivi kad govorite. Vi ste govorili na način pun ljubavi, kad ste rekli da smo uvijek spremni da pomognemo siromašnim, iako je iko u bilo kakvim problemima, mi smo ti koji će da obrišu
njihove suze. Neahmedi imam je također bio prisutan. Ranije sam imao kontakt sa Ahmedi muslimanima u vezi prijevoda Kur'ana, on to kaže. Imao je kopiju Kur'ana prevedenog od gospodina Mulvi Muhammed Ali. On onda kaže, vaša poruka je vrlo dobra. I ja se slažem s vama 100%, ovo je naša misija i cilj. Mi smo svi Ademovi sinovi i mi moramo da nastavimo da dižemo standarde života jedni drugima. Zajedno moramo da raširimo učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazur kaže da Allah mu podari da ove riječi ne budu samo riječi. Džamija u Baltimoru je otvorena koja se zove Beitul Samad. Ovo je prije bila crkva koja je kupljena i renovirana u džamiju. Slučajnost je da je ova isto zgrada bila 99,9 okrenuta prema kibli, tako da nije bilo potrebe da se prave velike promjene. Nisam spomenuo puno informacija o ovoj džamiji, sad ću da vam dam neke detalje. Cijena ove džamije je bila $2 miliona američkih dolara. Odvojene prostorije za muškarce i žene su u njoj. 400 ljudi može da klanja u ovoj džamiji. Također imaju uredi, učionice, biblioteku i komercionalnu kuhinju, trpezariju također. Blizu je autoputa i otprilike 45.000 automobila prođe dnevno ovim autoputem. Major Baltimora je prisustvovala. Ona kaže, vi ste govorili na temu o miru. Ovo je poruka koja nam je potrebna, ne samo u našem gradu ili državi, potrebna je u cijelom svijetu. Ja vjerujem da svako treba da čuje ovu poruku. Ako je saslušamo, razumijet ćemo da je jedina solucija za probleme u svijetu da uspostavimo mir i da naučimo da volimo jedni druge. Profesor sa univerziteta ovdje u Baltimoru je rekao, uprkos svim razlikama između nas, mi imamo puno zajedničkih stvari. Ovo je divna poruka kroz koju mi možemo da donesemo vidljivu promjenu u društvu. Moramo da radimo zajedno i da poštujemo jedni druge. Ova poruka je vrlo potrebna u Americi. Kao Amerikanci ne možemo samo da se brinemo za sebe. Moramo se brinuti za djecu. Svi bi trebali da budemo jedni uz druge i da nastavimo dalje. Ja sam stvarno bio inspirisan sa vašim govorom i porukom u njemu. Predstavnik države iz distrikta 48 je prisustvovao također. On kaže, ja sam vrlo inspirisan sa vašim govorom. Naročito na današnjici, jer ljudi se boje muslimana. Također imamo i nemire između rasa ovdje kod nas. U svakom uslovu ja sam vrlo zadovoljan da ste vi usmjerili našu pažnju prema našim dužnostima. Vi ste nas savjetovali da bi mi trebali da volimo sviju i da nemamo mržnju ni za koga. Ovo je istinu šta je nama potrebno. Ljubav, mir i pravda. Baltimore mora da postigne ove vrijednosti. Njen muž je bio prisutan i rekao je, moja supruga je rekla da je ovo vrlo važna poruka za sve nas. On dalje kaže, nije važno koliko plačemo i pričamo da popravimo društvo. Ovo ne bi bilo efektivno kao što je halifa od Ahmedije muslimanske zajednice rekao danas. A ova muslimanska zajednica radi ključnu ulogu ne samo ovdje, već širom Amerike. Pop, on se zove otac Joves, bio je prisutan i rekao je,
U toku vašeg govora ja sam se složio sa svakom vašom riječi, jer sam prisustvovao u Ahmedi džamiji u Baltimoru mnogo puta i rekao je sve što ste vi spomenuli u svom govoru, ja sam očevidac toga. U toku zadnjih nekoliko godina u drugim džamijama on je mislio na razdor i konflikte. On dalje kaže, ova džamija je otvorena za sve ljude iz društva. Ja sam prisustvovao na vašim džumama ovdje nekoliko puta. Ja sam svjedok da sve ovo je stavljeno u praksu. Hazur kaže, bio sam vrlo zadovoljan da čujem ovo. Ljudi iz raznih religija su skupljeni ovdje i govore u vezi mira. Ovo je uistinu šta nam je potrebno. Ne samo ovdje u našem gradu, već u cijelom svijetu. Jedna gospođa opisuje svoje osjećaje i kaže: za mene u ovom govoru su bile vrlo važne stvari spomenute, pogotovo u trenutnom stanju naše države. Postoje velike razlike između muslimana i nemuslimana, između crne i bijele rase. Mi moramo naći način da srušimo ove zidove, a ovo je jedino moguće kroz uzajamno poštovanje. Opis komšije kojeg ste vi naveli u vašem govoru i poruka da se moramo brinuti o svojim komšijama je bila puno upečatljiva za mene. Poslije ovog govora ja sam još više zainteresovana da učim u vezi islama i želim da vam se zahvalim. Gospodin Bilal Ali, on je musliman i također je predstavnik države u distriktu 41, on kaže: poruka koju ste vi dali ovdje svim ljudima, ova poruka je vrlo važna da bi stvorili atmosferu jedinstva, harmonije, ljubavi i naklonosti. Ovo će dati veliku pomoć da uklonimo pogrešno shvatanje o islamu. On dalje kaže: vi ste nam dali toliko sjajnih rješenja za naše probleme, pogotovo prema stanju naše države, gdje do neke mjere riječi i djela nekih ljudi protiv muslimana pogoršavaju osjećanja. Vi ste došli ovdje i dali ste nam važnu direkciju u vezi ovih problema. Vi ste nam dali vrlo mudru poruku koju nijedna pametna osoba ne može da odbije i da govori naprotiv ove poruke. Ja sam od vas naučio vrlo jednostavnu soluciju da napravim mir u društvu, koja je da krenemo od naše kuće i da se brinemo o našim komšijama. Mi ne moramo da idemo i da promijenimo cijeli svijet, već jedino sa onima s kojim se mi susrećemo. Kad raširimo ljubav između njih i budemo se brinuli za njih, onda ćemo dobiti mir u društvu. Druga vrlo jednostavna stvar koju ste nam vi rekli jeste da Islam uči da pozivamo istini, ali ispravno i pravo pozivanje može biti kroz primjer kao što ste vi i vaše ponašanje. On dalje govori: Ahmedija muslimanska zajednica je došla da riješi stanje ovdje u Baltimoru i pokazala je svoju čvrstu odluku da daje samo pozitivan primjer u društvu. Ovo je vrlo pohvalan primjer koji trebamo da pratimo. Da uzvišeni Allah nastavi da pokazuje ovakve dobre primjere. Gospođa Michelle, ona je sveštenica u Presbiteranskoj crkvi, kaže: ovo je izvanredna poruka. Vi ste naglasili jedinstvo i harmoniju i skrenuli ste našu pažnju da pokazujemo ljubav, da bi uklonili sav strah.
Ova poruka nosi veliku važnost. Svrha otvaranja džamija, kako ste vi objasnili, je vrlo divna. Onda učenje u vezi pažnje komšija i pažnje prema njima je novo za mene. Ja danas saznajem da učenje o ljubavi kroz kršćanstvo je isto učenje kroz islam. Ali mediji su predstavili islam kao nešto totalno drugačije. Historičarka doktorica Fatima kaže: moja specijalizacija o islamu je u Americi i ja sam puno istraživala dolazak islama u Ameriku. Ja nisam vjerski učenjak, radije ja sam samo historičarka. Ali od vremena kad ste vi spomenuli da je Hazreti Mirza Ghulam Ahmed radio na preporodu islama u ovoj eri, ja sam razmišljala konstantno u vezi ovoga. Sad ću da proširim moja istraživanja u vezi ovog. Vrlo sam sretna da osnova mog istraživanja neće biti jedino da uključim Hazreti Mirza Ghulam Ahmeda, također ću da uključim njegova pisanja i riječi kroz koje je on radio ovaj preporod. Vaša poruka je izuzetna. Vi ste spomenuli da osoba ne treba samo da daje pažnju sljedbenicima drugih religija, radije moramo da damo pažnju ljudima bez religija također. Ona kaže, vaša ideologija, da moramo da radimo za napredak čovječanstva bez diskriminacije prema rasi, vjerovanju, statusu je izvanredna poruka. Ja sam muslimanka. Nas gledaju sa sumnjom, zato kao muslimanka slušajući učenje islama je odličan korak naprijed. 3. novembra je otvorena Masrur džamija u Virginiji. Ovo je također bila crkva. Totalna veličina zemljišta je 17,6 ekara i kupljena je za $5 miliona američkih dolara. Dodatno je potrošeno $75.000 za renovaciju. I ova džamija je direktno okrenuta prema kibli. Totalan iznos objekta je 22,403 skverne fite, imaju 2 razdvojene prostorije za muškarce i žene gdje 650 ljudi može da klanja. Osim ovoga 11 drugih prostorija koje će da služe za urede, također ima biblioteka, soba za konferenciju i oni također imaju komercionalnu kuhinju. Na ovom otvaranju je bio gost Corey Stewart, on je republikanski kandidat. Rekao je, govor je bio divan, pun mudrosti. Svijet također i Amerika bi trebali da slušaju ovu poruku vrlo pažljivo. Poruka ljubav svakome, mržnja nikome i da bi trebali da se ponašamo posebno u ovim danima gdje se situacija u svijetu pogoršava. Vrlo je važno da podržimo slobodu religije, zato ova džamija predstavlja simbol ponosa za nas. Vaša zajednica daje razne servise našoj zemlji. Drugi gost, Matt Waters, koji također je kandidat za državu u Virginiji, je rekao: poslije preslušanog halifinog govora, ja ću da istražujem i čitam više na internetu i da povećam svoje znanje, da bi naučio više o islamu. Rekao je da će također da posjeti našu džamiju ponovo. Kršćanski gost kaže, ova poruka je prema potrebi ovog vremena. Čuli smo poruku mira, koja je vrlo važna i imala je veliki utjecaj na mene. Delegat iz 51. distrikta u Virginiji je rekao: ova poruka je uistinu izvanredna, a posebno je važna gledajući na trenutno stanje u Americi. Njegovo veličanstvo je govorio o ljubavi i jedinstvu i da osoba treba da služi druge, davajući im prednost iznad sebe. U ovim danima punim političke atmosfere nama je potrebna baš ovakva poruka. Dati prednost drugima iznad samog sebe je izvanredna poruka.
koja je puna duhovnosti. Da se brinemo o komšijama i da se brinemo u vezi njihovog ugođaja iznad sopstvenog je izuzetno učenje. Ljudi izaberu uvijek da ispune svoje potrebe, a vi govorite da damo prednost drugima. Gost Alex Casey kaže: ja sam vrlo impresioniran i bio sam obuzet emocijama, pogotovo jer sam preživio holokaust. Ova poruka je uistinu inspirativna. Svaka vaša riječ je dotakla duboko moju dušu. Vaša poruka je puna mudrosti i kad ste rekli da ne možemo da se borimo s mržnjom, jedini način da iskorijenimo mržnju je da se borimo protiv nje s ljubavlju. Mržnja se mora ispitati s ljubavlju i ova ljubav se mora proširiti između religija. Možemo da vidimo mnoge primjere ljubavi u našem društvu, kao na primjer ovaj program koji ste vi organizovali. Kako god mediji samo pokazuju mali dio ljudi i također pokazuju elemente koji mogu da daju ljudima pogrešnu poruku. Umjesto da šire ovakve novosti, mediji bi trebali da šire poruku ljubavi i harmonije. Hazur kaže: on je bio vrlo emocionalan poslije sastanka sa mnom. Prvo je pokazao male emocije, ali vrlo kratko poslije on je počeo da plače i rekao je da ova poruka je ostavila veliki utisak na njega. Gospođa Shannon iz New Jerseya, ona je hirurški koordinator, kaže: mi smo ponovo informisani o prelijepom učenju Islama. Ja također vjerujem da jednostavno držati cijelu vjeru odgovornu za loša djela radi nekoliko osoba je čin velike nepravde. Ona dalje govori: ovdje u Americi incidenti se događaju na svakodnevnici. Kako god, bilo bi nepravedno da krivimo cijelu religiju radi ovih incidenata. Još jedan gost koji je zaposlen u policiji 40 godina kaže: ova poruka je bila za cijeli svijet. Dala je potrebni savjet za mir, harmoniju, ljubav i da ispunjavamo prava jedni prema drugima. U ovom mjestu 460.000 ljudi živi, oni su iz raznih nacija, raznih rasi i žive jedni sa drugima. I jedan najvažniji aspekt od ovog govora je bio davanje prava svojim komšijama. Dr. Kimberly, koja je kriminolog i također je autor, ima doktorat, rekla je: imali smo priliku da slušamo vrlo detaljnu poruku u vezi mira i pravde. Prema ovoj poruci mi svi bi trebali da napravimo duh jedinstva, bez ikakve razlike prema boji ili naciji. U vašem govoru ste predstavili istinski imidž Islama i vrlo je potrebno da napravimo društvo mira, pravde i jednakosti. Govoreći o svojim osjećanjima, postala je vrlo emocionalna i dok su suze tekle u njenim očima, rekla je: oni koji rade takva zla i ponašaju se okrutno i divljački i stvaraju nemir u našim zajednicama i zemlji u ime religije, uistinu nemaju veze s vjerom. Ma baš nimalo. I važno je da svi ovo razumiju. Gospođa Lorraine, dok je govorila o svojim osjećajima, je rekla: živim u ovom mjestu zadnjih 30 godina i svjedok sam raznih promjena. Incidenti masovnih pucanja su uistinu tragedije, ali ova poruka ljubavi, harmonije i tolerancije je uistinu odlična. Vrlo sam sretna što sam bila pozvana ovdje i što sam došla. Imala sam priliku da naučim o Ahmedija muslimanskoj zajednici,
Ova džamija je prelijepi dodatak ovom mjestu i uopšte nemam straha od nje. Ovo je mjesto mira. Iako ja nisam muslimanka, kako god morala sam da dođem u ovu džamiju. Vrlo sam srdačno dočekana i ovo je što naše društvo treba. Ja bi željela da kažem da ćete vi da organizujete još mnogo programa ovdje i osim muslimana treba da pozovete ljude drugih vjera. Osim otvora džamija, kao što mnogi već znaju da je i bolnica u Guatemali otvorena pod Humanity First organizacijom. Tu je također bila ceremonija otvaranja gdje su mnogi političari došli. Jedan član parlamenta koja je također dolazila 2 puta ovdje na Jalsa Salanu u Velikoj Britaniji. Ona je došla da me dočeka na aerodromu. Govorila je vrlo visoko o bolnici i zahvalila se zajednici zbog otvaranja bolnice u njenoj državi. Također je rekla da džemat nastoji da uspostavi ljubav, jedinstvo između zajednica. Njeno ime nije spomenuto ovdje, Hazur kaže. Gospodin Robert Kenu, koji je podministar za obrazovanje u Paragvaj, je rekao: otvor bolnice je prelijepi događaj. Vrlo sam zadovoljan da članovi ove zajednice su zajedno završili ovaj projekat. Ovo su uradili radi svih onih kojima je potrebna pomoć. Ovo je praktična demonstracija humanosti. On dalje govori: ako čovječanstvo usvoji ovaj put ljubavi, onda mir će da bude uspostavljen u svijetu. Gledajući islam i kulturu, ja sam imao vrlo pozitivno iskustvo. Imao sam puno pitanja u vezi Ahmedija zajednice i dobio sam odgovor dolazeći ovdje. Džemat je uspostavljen u Paragvaj nekoliko godina i on je prisustvovao otvaranju jer je bio pozvan od njih. Još jedan gost koji je potpredsjednik ministra Guatemale, Dr. Dajen, kaže: ja ću da se pridržavam ove poruke u vezi pomaganja siromašnih. Ona je dodala: zahvalna sam Bogu jer nas religija uči da pomažemo siromašnima. I ovo je tačno što je halifa rekao u njegovom govoru. Onda još jedan gost koji je novinar iz Guatemale kaže: jedna stvar koja me impresionirala najviše, da nema prisile u religiji, također da trebamo da pazimo jedni na druge i moramo da se brinemo jedni za druge. I ovo je poruka koju je vođa Ahmedija zajednice naveo. Rekao je da mi svi dijelimo ista prava i svak zaslužuje kvalitetan život. Novinarka iz El Periodico novina Pertado Perieta je rekla: bila sam vrlo impresionirana govorom koji ste naveli i imali smo vrlo dobar sastanak. Nasir bolnica je bila prelijep projekat i mi trebamo još mnogo ovakvih projekata u našoj državi. Gost koji je službenik u banci je rekao: srž ovog govora je bio da moramo da pokažemo saosjećajnost sa čovječanstvom, a Nasir bolnica koju ste ovdje otvorili je ovakav primjer. Azur kaže: još jedan gost koji je menadžer banke je rekao: bila je vrlo jednostavna, ali prelijepa poruka. Data ispred cijelog muslimanskog umeta, koja je da je
prva dužnost sviju nas da pomažemo čovječanstvo. Duboko sam impresioniran sa filozofijom Ahmedije zajednice i tražit ću više informacija u vezi nje. Hazur kaže, izdanje Review of Religion magazina ili Preporod vjere je također započet na španskom jeziku u Guatemali. Ove novine će da budu štampane za Ameriku, Latinsku Ameriku, Centralnu i tako dalje. Totalna populacija je blizu 400 miliona ljudi koji govore španski. Kad smo odlučili da propovijedamo poruku Islama u Španiji, vrlo iskren član džamata iz Guatemale, gospodin David, je rekao Španija ima populaciju samo od 40 miliona, a zemlje koje govore španjolski u njegovom regionu imaju 400 miliona i pažnja im se ne pruža. Poslije toga počeli smo da imamo fokus na našu misiju da se uspostavi tu. I počeli smo da šaljemo studente iz medrese. Uz pomoć uzvišenog Allaha džemati su se uspostavili i u ovim mjestima. Ovo su bili komentari ne Ahmedi gostiju, kako god Hazur kaže, Ahmedi gosti koji govore španski jezik su također poslali neke komentare i oni su prisustvovali u otvaranju bolnice. Upoznali su mene i poslali su svoje komentare u vezi moje posjete. Za neke je bio prvi put da upoznaju halifu vremena i njihova duboka ljubav prema halifatu je bila jasno vidljiva iz njihovih očiju i srca. Gospođa iz Meksika, Laira Maldi, koja je nedavno prihvatila Ahmedijat, je rekla: jedna stvar koja je duboko u mom srcu poslije puta u Guatemalu, ja sam tačno gdje uzvišeni Allah želi od mene da budem. Nemam nimalo sumnje da ja doživljavam toliki mir i zadovoljstvo duhovno, a i emocionalno. Da upoznam moje Ahmedi, sestre i braću iz susjednih zemalja je oživilo moju vjeru. Posebno poslije namaza iza halife, to je i dalje ojačalo moju vjeru u uzvišenog Allaha i u Ahmedijat, istinski islam. Moja želja je da ostanem na ovom putu, da mi Allah pomogne u ovom. Još jedna osoba koja je novi Ahmedi iz Meksika, gospodin Ivan Francisco, je rekao: uradili smo bejat u ruci halife vremena. Bejat je bio održan u džamiji. Ovaj trenutak ne mogu da opišem. U trenutku sam osjetio da moje cijelo tijelo je postalo vruće i počeo sam da se znojim. Osjetio sam kao da je struja prolazila kroz moje tijelo i da je kako je prolazila odnosila moje grijehe. Zauvijek sam zahvalan uzvišenom Allahu što nam je dao instituciju hilafeta. Siguran sam da je ovo prvi korak prema nečemu vrlo dobrom i da će donijeti transformaciju u meni. Još jedan novi Ahmedi iz Meksika, gospodin Miguel Angel, je rekao:
Činjenica je da ne postoje granice ni linije u Ahmedijatu koje nas mogu da razdvoje. Mi smo svi braća. I ako postoji bilo kakva razlika, onda su to samo jezici kojima mi govorimo. Drugačije, mi smo samo braća. Dok smo klanjali iza halife, iako mi smo pričali 10 ili 15 različitih jezika, mi smo bili jedno i klanjali smo iza jednog halife. Gospodin Prezente Bruno kaže, ja pripadam džematu u Mexico City i bio sam jako sretan kad sam saznao da ću da otputujem do Gvatemale. Moja sreća se još više povećala kad sam saznao da ćemo upoznati halifu. Bio sam toliko sretan kad sam se sreo sa halifom zbog mogućnosti da sjedim s njim dugo vremena. Ja sam se nedavno pridružio Ahmedija džematu u Mexico Cityu i uradio sam bejat, ali da uradim bejat u ruci halife je vrlo drugačiji trenutak koji ne mogu da opišem riječima. On dalje kaže, brišući svoje suze, rekao sam sam sebi, ovo je bio najljepši dan u mom životu. Nova Ahmedi muslimanka iz Hondurasa, gospođa Rosa Dalmi, kaže, ovo je bio prvi put da otputujem izvan moje zemlje i put je bio vrlo dug. Putovali smo 16 sati od Hondurasa do Gvatemale. Iako je bilo vrlo teško putovanje, ali čim smo ugledali džamiju i halifu, na sve smo zaboravili. Upoznala sam članove džamata koji su se ponašali prema meni kao prema svom članu porodice. Jedna Ahmedi gospođa koja je došla iz Amerike mi je rekla da sam joj kao njena kćerka. Najbolji dio mog putovanja je sastanak s halifom. Ja nisam ništa rekla u toku sastanka jer sam se osjećala da sam u nekom totalno drugačijem svijetu. Željela sam da sjedim tu i da nastavim da slušam. Ovo je bio doživljaj koji ne mogu da opišem. U toku ovog vremena povećala sam učenje o džematu i dobila priliku da recitujem pjesmu. Onda gospodin Edwin Armando iz Hondurasa kaže, najbolji dio mog putovanja je šansa da upoznam halifu i dobio sam odgovor na sva moja pitanja koja sam imao. Drugi novi Ahmedi iz Ekvadora je rekao, dok sam bio u prisustvu halife, dobio sam vrlo posebno blago. Napunjen sam duhovnosti, mirom, srećom, zadovoljstvom i trenutno sam sam u mirnom stanju. Kad ste vi stavili svoju ruku preko moje u toku bejata, to je nešto što ja nikad nisam doživio prije. Leđna iz Ekvadora, koja je primila Ahmedijat prošle godine, je rekla, dolazak u Gvatemalu je bio vrlo lijep doživljaj za mene i mog sina. Kad smo vidjeli halifu prvi put, zaista je specijalan osjećaj. To je prouzrokovalo mir, ljubav i izdržljivost u nama. Toku mulakata, sastanka sa halifom, kad je halifa zagrlio mog sina, bili smo vrlo sretni i smatram ovo izvorom velikog bogatstva i blagoslova za nas. Put nazad u Ekvador će biti vrlo tužan za nas, zato što će nam nedostajati naši Ahmedi i halifa. I nadamo se da ćemo se opet
sresti nekad. Novi Ahmedi iz Guatemale, gospodin Sulejman Rudu, kaže: naše je bogatstvo da je Halifatul Mesih došao u Guatemalu. Blagoslov je uzvišenog Allaha da ste došli ovdje. Kad smo saznali da ćete doći u Guatemalu, nismo se mogli suzdržati od sreće i duhovno smo se popravili. Nema sumnje da sam doživio veliku promjenu u sebi. Još jedna nova Ahmedi iz Guatemale, gospođa Liza Pintu, kaže: zahvalna sam uzvišenom Allahu da je Halifatul Mesih posjetio Guatemalu. Ovo je velika čast i ponos i ovo je bio izvanredan doživljaj za mene. Moje je srce ispunjeno srećom. Još jedan član iz Guatemala džamata, gospodin Domenti Awal, kaže: ja sam iz Kabon džamata. Kad sam vidio Halifatul Mesih ovdje kod nas, povećao sam se u svojoj duhovnosti i vjeri. Presretan sam da sam dobio priliku da provedem vrijeme sa halifom. On se tek pridružio Ahmedijatu, ali mi je rekao sa puno žara u njemu da je iz dalekog sela blizu granice i to mjesto je vrlo siromašno. Pitao me je za moje dove i ako mogu da pošaljem ljude u njegovo mjesto tako da ljudi mogu da prihvate Ahmedijat i da i oni mogu da dobiju blagoslove od uzvišenog Allaha koje je on dobio kroz Ahmedijat. On je ovo iskreno poželio i molio se u vezi ovoga. Hazur kaže da Allah podari da se džemat proširi i u ovo mjesto. Još jedan član iz Guatemale, gospođa Martiza, kaže: ranije sam samo viđala halifine slike. Sad sam dobila priliku da ga vidim uživo. Mogu da osjetim pozitivnu promjenu u sebi. Gospođa Klaudija kaže: vrlo sam sretna i smatram se vrlo blagoslovljenom od uzvišenog Allaha. Nemam riječi kojima mogu da izrazim svoja osjećanja. Ona me je pitala za dove da se njena iskrenost i lojalnost poveća. Gospođa Hatidža iz Čapez, Meksiko, kaže: zahvalna sam uzvišenom Allahu koji mi je dozvolio da se sretnem sa Halifatul Mesihom. Dobila sam odgovor na sva moja pitanja. Moja ljubav prema islamu se je povećala i posle bejata osjećam se kao da je moja vjera preporođena. Molim vas za vaše dove, za mene i moj cijeli džemat, da se poboljšamo u vjeri i u razumijevanju o Allahu. Gospođa Jasmin Gomen kaže: ovo su prelijepe uspomene i događaji. Ja sam počela da plačem od sreće i nisam mogla da govorim. Poslije ovog sastanka imat ću mogućnost da donesem pozitivne promjene u mom životu. Gospođa Sureja Gomez kaže: moje emocije su iz dubine mog srca i doživjela sam nešto veličanstveno, da me uzvišeni Allah poveća u vjeri i iskrenosti. Novi Ahmedi iz Meksika, gospodin Fujuz Kausus, kaže: da uspostavimo vezu sa džematom je velika blagoslov. Ja sam uistinu blagoslovljen od uzvišenog Allaha. On je odgovorio na moje molitve. Prije ovoga sam bio u tami. Uzvišeni Allah me je doveo do svjetlosti i moju porodicu i dozvolio mi je da promijenim moj život. Pitao sam pitanja u vezi namaza i drugih tema koju su mi dali puno smirenja. Gospođa Leila Latif kaže: prije jedino sam preko televizije gledala Hazura. Sad kad sam ga uživo upoznala, moje emocije su totalno drugačije. Gospodin
Haili Duro koji je došao sa suprugom i kćerkom kaže sastanak sa Hazurom je bio dan ispunjen srećom, ne mogu da opišem riječima, on je pokazao veliku ljubav i iskrenost. Delegacija iz Beliza je bila prisutna, gospođa Goldar Martina je rekla ovo je uistinu bilo prelijepo i blagoslovljeni događaj. Bila sam preplavljena emocijama i nikad neću zaboraviti. Gospođa Niko Levis kaže ovo je bio vrlo emocionalan sastanak, halifa mi je također dao pozivnicu da dođem na Dželsa Salanu u Velikoj Britaniji i vrlo sam zahvalna za ovo. Još jedna gospođa Plantina kaže sastanak sa Hazurom je uistinu bio pun radosti i moje srce je vrlo zadovoljno. Mlada djevojčica koja je otprilike 13 ili 14 godina kaže na početku sam bila vrlo zabrinuta da ću raditi nešto u prisutnosti halife i osjećati se postiđeno, ali sastanak sa halifom je bio odličan. Hazur kaže oni imaju veliko poštovanje prema instituciji hilafeta. Onda su ove djevojčice također učile ilahiju Hedasta Kibla Numa. Slično bilo je mnogo muškaraca i žena koji su došli iz širom Guatemale i pokazali su veliku iskrenost i lojalnost. Hazur kaže da im Allah svima pomogne da se njihova iskrenost i lojalnost poveća i da ih učini iskrenim Ahmedi muslimanima. Hazur kaže što se tiče medija, hvala uzvišenom Allahu, medija tim u Americi su radili vrlo teško na ovome i napravili su dosta poznanstva. Iako neke promjene su bile napravljene u medija timu, kako god, prijašnji tim je radio vrlo dobro također. U Americi naša poruka je dostigla više od 2,869 miliona ljudi kroz televiziju, a preko radija preko 5,398 miliona ljudi kroz društvene mreže dostignuto je otprilike 2 miliona. Što se tiče novina, 45 članaka je isprintano u vezi moje posjete. Neke od istaknutih novina su bile Baltimore Sun, The Philadelphia Inquirer, Religion News Services and Houston Chronicles. Kroz sve ove načine rečeno je da je naša poruka dostigla 10 miliona ljudi. Dobro medija pokriće je bilo i u Guatemali. Nacionalne novine Guatemala Pensa Libre. Oni štampaju 130.000 kopija dnevno, a čitaju ih približno 4 miliona ljudi. Hazur kaže 24. oktobra ove novine su objavile sliku Nasir bolnice na glavnoj stranici i pisale su također u vezi ovog otvaranja. Novinar za druge nacionalne novine El Periodico su također objavili report u vezi Nasir bolnice. Guatemala nacionalna televizija je prenosila novosti u vezi moje posjete i u vezi Nasir bolnice. Razni nacionalni radiji su prenosili u vezi ovoga također. Procjena je da je u Latinskoj Americi preko raznih medija poruka Islama dostigla oko 32 miliona ljudi radi otvaranja Nasir bolnice. Također preko društvenih mreža otprilike
2,3 miliona. Hazur kaže, uz pomoć uzvišenog Allaha put je bio vrlo blagoslovljen, da svemogući Allah nam omogući da postignemo sve što je dobro iz ovog putovanja. Poslije džume ja ću klanjati dženazu u odsustvu od gospodina Savadogo Ismail iz Burkina Faso. 14. novembra išao je putem do džamije da klanja sabah namaz. Pao je jer je doživio srčani udar. Odvezen je u bolnicu, ali nisu uspjeli da ga spase. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Rođen je 1964. godine i primio je Ahmedijat 1994. On je uvijek maštao da živi blizu centra. Kad se naš centar preselio, on je iznajmio kuću blizu centra. Uvijek je dolazio u džamiju i učio ezan. U toku džalse budio je prisutne na tahadžud i prelijepo je učio ezan. Radi ovoga su ga svi zvali Sejdina Bilal. Išao je u itikaf u toku Ramazana. Bio je vrlo regularan u namazima i savjetovao bi druge također da budu regularni u namazima. Prije sabaha bi uvijek išao i budio studente koji žive blizu džamije, proučio bi ezan i pobrinuo bi se da je džamija čista. Kad je naša džamija u Lahoru bila napadnuta i on je čuo da su ljudi bili poubijani, ostavilo je dubok utisak na njega. Često je govorio da sam i ja bio jedan od njih. Uvijek je bio prvi u službi zajednice. Hazur kaže, kad sam ja posjetio Burkina Faso, on je bio u timu za osiguranje. Jednom dok sam ja držao govor, on se srušio na dužnosti. Ovo je sigurno bilo radi gladi ili zato što je stajao dugo vrijeme na dužnosti. Kad bi mi pisao, uvijek bi spomenuo da je on taj koji je pao u toku dužnosti. On je bio iskreni sluga Ahmedija Hilafeta. On je radio kao obezbjeđenje za šumarstvo. U toku njegove dženaze ispred centralnog majora komandir za šumarstvo je govorio o prelijepom ponašanju i uspjehu gospodina Ismaila. Rekao je da je bio iskren, lojalan i veoma vesela osoba. On je uvijek izvršavao svoje dužnosti na najbolji način. Hvala Allahu, bio je Musi, osoba koja daje 10% od svoje zarade za džemat. Od njegove prve supruge ima jednog sina i jednu kćer. Također ima 2 mjeseca staru kćerku od druge supruge. Da svemogući Allah uzdigne njegov status i obaspe ga njegovom milosti, da uzvišeni Allah zaštiti njegovu djecu. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر